Di Masakbayan. Ita papagayam, isagut mikutahayo, ti muna pa sa teserietay wita lawas anapawwan. Pagrebbengan, dito idrama tayo, ti Masakbayan. Apaya ka na yun karumura hatwon de ja babaero driver, napan kami nga rudnag de. Aganat kay ja driver, adu hanun te pinasangit de jay. San mo kumanay palubos asika matagsangi, opay kumalang sangita. Nagsapatan lay ayaten na kanu, kasta ahmat kenkwan. Kasta dagiti babaero, isapata da amin amabalinda na isapata, nam into nakakita dayti sa bali, bye-bye andahan, ay nasaan to amapasamak dayta. Panunot ta kumanalay, sa pinagungot minanam mo. Amahan wanya ti aramidan aken ka. Manipud ubi nga. Kas jaynan day jay anaungot. Itatadak ka lakon, maharami kumatenti hay kayat ko. Sapay at imbating ranak bukan inanak mo. Naway pa ka nang alam ka anak mo, kasanaon. Saan ka tayo sumlat kita? Inta pagpasyaridi balay mi, mo ba inak amapan iji balayu, itintulangan sa baling aldo ti panagpasyerta, at dana panandag iti tatakal ko. Awan mo dagi ti katabsat ko, paddan buho da balay. Shatlante da iji balay. At paiso, awan tao iji balayu, at paisyo. Basigi nga rod, tok na makapasyarak mo't iji balay, dagasan ka na rod into madamdamahan. Itulog ko pa dagi ti pasaheros ko sa mapanta. At dalamin non sublat iti jeepne man maniho. Aliglado. Sige, orayan ka dito hey mani. Manungyal daw ang naglangan kay ti restaurant. Ay nagungot mi boss. Bay am nagut. Nagado ang mabalin umalisan a restaurant. Ay mas daawak man kin ka. San ka masayangan iti trabahom? What? Hey, may mayak dito ay tanasin pati amo. Adapa itadabu nos no aduti customer. Hay, jakmet narod mapangkid kita ni Mani no iso ti manawis kanya. Ay, nako. Ni manan Mani a driver a sweet lover. Sweet atanada ni Mani. Awan makaartap iti kina sweet na. Ay na, kastalaan kita. Anam labbayag. Ay, Jaklamon, san nagnanayo na sweet day jay. Why, baka ito nagangay? Abalin na napahi. Nadamag ko, akanayon kahanung aglangan iti trabahom. Nalipatam sa might, na adda anak mo ngayon batim kanya, isawarod anagawi dat na ang tinggatanak iti masapsapul na. Kanayon akurantate itad mo. Apay nga may na impalubos mo anaganak ka na awan pa'y asyawam. Suron kon. Kut, jak mo tinamnama apanawan nakyawanan ba in alalaki? Amagan damanin sa bali alalaki apag mamauyungam saan ita nanang. Mapagtalkan ti karelasyon ko ita. Hay, di ka agar aramid. No agbas na'y ka manon abalasang pagdalawan ka dito'y. Kat saan ka nagbakpakita kanyak sa anu nanang, sa anak na aganak abalasang. Ay, sapay nagrigat na awirin di anak mo, tasu manangit mo narod. Ay, unay lakit din aya. Apaya ka na yun ka naglalatuot, ay na, kasla ka na laylay asabo. Ay, madlaw ko ngamin ako may kaya kay kanyak ni Mani. Oy, day tandekon kunak. Amahan wag po kaw day Mani. Tanalpasan ti mini-mini. Anya mini-mini ako namot. Ay na, amo mo ti kayat ko asawem. Amahan wag tamanin iba tinakin ka. Apakalaglagi pamkin kwa na. Day takot na room. Oy, Diyos ko day. Kasanawitan. Ay, day tatay kunak. Apait kalpasan ti sweet. Anyo te aramidon? What? Iba ka makani Mani, anagbungat ikinalanggung yo. Tapno takdran natin aramid na. Sige, inak birufen,
Tay bagaken kwa netika sa saan ko, hoy, prompulay nga. At kalaysa kayo, sakbaya dumakal ti tiyan mo. Nakikitam ka din ni Manny. Saan man? Mas dawak na rin, apay jak mo nakikita. Masapol nagkita kami. Tapni bagaken kwa na nagbu na kinaramid mi. Kayat mo asawan, masikug ka manan, dahi tangarud gad. Ngamjak mo makontak ni Manny. Apay adi ka pala na didegra. Na anakan kalamaruden, nagtalak ka manan iti sa bali alalaki. Nagkarimat nga minadinak baybayan, ay naglaka kang agtaltalak. Kasanuitan no di nakamanan ni Kalaysa, kasanun tumanan ti anak mo, ay mapanak hindi balayda. Masapul nga ibaga ang masikugapon. Masapul ni Kalaysa anak Manny, masikugapon, anya. Awan ti nagtulagan tanay kasarka, saan ka di yung bagam na ayatan na ay ayatin ka, nagdamsan kumot na imbaga na Kalaysa pa, masikong gakuhan, kasanuang koon. Ang mga nusan matasyak ti amarita sikug mo. Bredet amdi ko, kasano kumasa na sikat yaw mo. Ang sikug ayan no awan kamang sikug kanya. Umano ka mampailan dito balay mi. Nusuman patag di sa takil ko. Isuda ti mang papanawere, apay nga minin tulok mo nagsikug ka. Bahet, awan samot asawa je may sabor deltay, yung maapay akas lamasikug, day tangarud kat, naganak kanumadan day jabalasang, ita masikug manan, bilakit na ditikran na, apay nagpasikug manan, katawan mo't ngarudasawa na, no aganak, kasano nga makabayad iti abam na, sigurado asan na makabayad, san mo na makatrabaho tane, pagkalan ti dyan na, pilitek kumasingiran, nam nagpakpaka simad. Nukas lakadag iti duma, papanawin da ti sana makabayad abordes da. Di bayawan pagyananan, kakasin na rutitsura na, nagdakkel ti tiyan na. Ang mga nu sinin ti yanak na, ang mga nu talaga lain na dakkel ti tiyan na nagsikub. No sa anak na imbay di kay kasemayo, jak mamwan na masikug kagaya, musta na, pinagsuman kabilan, marigat anak nagkutita na daktil namin ti dyan ko. Anya klase mababae, naganak kalanarudan yawa dasawam, ito, nagpasikug kamanan, itagmat minamnam at alikudan magtagil putuwat na nahan. Saan kan agaw awit ijabalay? Just kayak ti agawin mana ni anak po. Ay, makamukha. Din akon ibibiyan. Sihiran ka kuma. Namabro ka di ka nakatrabaho. Gapoy ti kinadakkelan day tachan mo. Pasensya tayo na. Awan paypon bayad ko. Jok makatrabaho. Kasado ka itan. Kapuntot na kapayan ti inam. Nang nagkutim baganakan ka itay, day tangarut nan. Panglaan siyo tidak pay papanawan dito'y abanak akwarto na. Anya pa'y na inuti kasta. Nagasat ka, tadanak mo. Siyak, manu atawan min. Awan anak mi iti asawak, nana. Amom, atadagiti tao akayat na ti agsikug. Di damatagsikug. Hey, siya adak kayak tagsikug. Naglaka ak nagsikug. Anak aditi pampanunutem. Itay payan na tawagwilim ka. Nagsarita kami itay kanidyo na rin. Naipagana di na kayak tagsikug. Nagsikug ba't? Siyak mata akayat ko kumati agsikug idi. Sana matanag siksikug. Nagmayap ko man watanag pa'y so anak tanyan, uray may salarin, day taro ti paglitayak lakay. Kairiw ko unay ti anak. Anyam, mabalinta matagampun iti ubing. Adu ti tati mabalinta nampunan. Kayak na tani jo na linyay paampun ti anak na.
Masapul haidalan iti umno proseso. Kadwa aksanid Jonalyn tamapan kami ti doktora. Masapul amok nu babae, wanu lalaki tanak na, hadagan kadaytay. Nuan ti kunama, kasarita tani Jonalyn, tampunen dati pasnaid na anak na. Kaya't mo kadi asyak ti makabu iti panaganak mo, gam ampunak tuti anak mo. Kaya't ko launay anana. Amok namin ajak tumit lamay sa kati anak ko, naawan ba't katakunay ko itinbihang, siyak makabu iti amid. Intaro da pa ultrasound. Tapno maamwanta, nu babae, wad nu lalaki tipas na mo, o man no watak nana. Agyaman na katahayo, awan ngaming sabali apang namnamaa. Aramidon mi day tu iti asawak gapo iti ubing. Kaya't mi ada kami kumati malampon, o man no watak nana. Amok anasaya at iti Masakbayan ti ubing iti sidong. Singin kanuti sikog mo Jonalyn, dua a babae. May salaon ti ampunan ni, tanariga ti agawil iti duhaw bing. May sanha ang nana, mabalin ka ting ampunan yu itadua. Marigata na ka mga wir iti duhaw bing, iso amay salaon. Dawatek akabayatan na sa anak pe ang makatrabaho. Ikandak pa iti basit ang datan, tawan pagbiag ko. Tadyak pa'y mit makatrabaho, nana. Awad na, taplusan at balil amal nourish ti anak mo. Agyaman na tumawatan yu ti kasansaan ko, nana. Tapno sigurado anasalun at tu ti anak mo. Kanayon ka mangan iti na sustansya, tapno nasalun at mut dagiti ubi. Ipadawat mo ti bukod mo, wana, praktikal na klaan. May mayat ti biyad na iti sidong kilandlay ti tayo nam iti siya. Singin kanu ti anak mo, iso ipadawat mo ti maysa. Anya ti klasim na inatay padawat mo ti buhod mo, wana, abel ka di ti ubing iti sidong ko. Kat amumot ti kasasaad ko iti biyan. Kun maysa, jak makaanus nagaw awil iti ubing. Apay naruda nagpasikog ka, no masadut ka nagawer, jak mat naruda mo magsikog ka. Sana nasayat day tamaaramid mo. Ti anak kat san arubungay padawat. Amo amay mayat to ti biyag na iti pangtada. Kun maysa, nagligat ti agawil iti ubing. San ta humanag pasikog, ano kasadut mo ti agawer? Lola, apay kati agya kung makikita ni Mami? Lipata mo ni Mamim. Siya kung timakamukan ka. Takas da dya tao. Apay ang taong kusap mo na ayo, Lola. Nasulpang. Di na amutidum ngag itisao. Ay, bye-bye amday jay. Baran agnakum. Baran agnakum? Awan ka tinakum na, Lola. Awan apolos tinakum na. Di na kan kayat, isungat damanin sa baling anak na. Ay, apayan di na kon kayat, Lola. Nising putok mo'y. Day tate kam malitinam, Ada na patpatag na bisika. Iso alipatamon. Ay, jakon kayat na damak kapay may papankon kwa na, Owen, Lola. Da kayo makimasabat ko, Auntie Clay. San ka te ada kayo ka ni Mami te kuy-kuyon? Ayan na ka di. Ha? Ay, kwa balasang ko, jak matamuti ayan na. Apay siyong harutin baga ni Lola, analipatan na ko ni Mami. Kasta ka di timbaga ni Lola basang, owen Auntie. Isyuaw kong gurak mata ni Mami. Insukat na kano iti sabali.
San arumbang akaguram ni mamim, ta isukit nga di inam balasan ko. Binay bay anak mat namin anti, day tatim baga ni Lola. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama ka. Papagayam, di riwaya na tinggen, tituloy ta seryetay wita lawas na palwan, Pagrebbengan. Titu'i drama tayo, ti Masakbayan. Insurata parait radyo, Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Leonard Rebutazo, isagsagot katahayo, TMPBC, Drama Production Center, ETDZWT 540, gandaito inastasyon. Adyaman kami itingkay panantarabay. Pinapalabas, naganakabalasan ni Jonaline, katimbatin at yanak na itinana, nakirelasyon manandayto'y kanimani, amay sa driver, katitinagsikug, binaybayan manan ni mani dayto'y, itinamwantina ni Jonaline, amasikug manandayto'y, nagungot na road, katlinaksid na, akas anak dayto'y, kinasarita mo tiland lady ni Jonaline, na ampunan na, ti anak ni Jonaline, na may salaeng, ti ampunan na. Iti sa balya banyer, kinunatina ni Jonaline kanilyo nora, napuna, na insukat ti inana, iti sa bali apamiya. Kat dita, nagsakit, tinakam, tiubing. Papagayam, denggan tituloy ta seryetay wita halawas anapawan. Pagrebbengan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nabsan hambang akaguram ni maming, ta isukat nga ti inambalasan ko. Binay may anak mat nga min anti, daytat imbaka ni Lola. Kwa, barang pasyaran na kantumatlaan tinam, nabayagan adinak pinasya ni mami anti. Abay suti ko na ni Lola, ngayon sukat na kano ni mami, saan man. Madanong tumatlaan ti panagkita yumanan itinam. Saan ko na kailiw ti inak anti? Kastamit ni Lola, ti na kano kaya tamakita ti inak, tutakos kano? Kasto ti may baga balasan ko, saan mo ko maakagura ti inam? Uray, tata ni Lola kakatkaduhan ti. Uray na ungat. Tatinak mag-isuksukat ikisabani. Nadamat ko naganakan, isang ay mayat bito ka sa heram. Hoy, singin ka no ti anak mo. On, puro babay. Nyum impampun ko ti may sa itiland lady mi. Anya, impampun mo. Hoy, Diyos ko day. May turad mo ngay pampun ti anak mo. Kasan ang makatrabaho no damat au awir ko. No dapay mangampun giti may sa, ay kat may mayat mananam. Anya, ipampun mo manan ti may sa. Ay, wunay kan. Hey, jak manusan ti agawit itubing. Pasan magbedak na ino sa anak ng trabaho, ng Pagrebbengan na awiran ti anak mo. Jay to mangampunin at ti mga wir. Oy, Diyos ko day. Ay, ibang klase ka. Ay, siyak lang harudan ti manampon iti ubing, tatakap sa kwa mga awir. At paiso, ampunem ti anak ko, tapno makatrabahoan. Saan ka na at tugaw di talamisaan, ako namlan dunya ka, Inka mangala iti saluyot kan kalunay na ilakom, tapna dakwal tam amapan agadal intun bigat. Antapay ngamin assignment ko lola. Jokpay nalpos ay aramidem data intun rabi Awan kwartam intun bigat, kan awan balunam nusyakla aminan. Sige lula, mapanak nga rut mangala iti kalunay kan saluyot, runbudlaan, tapna damat kwartam. Ilakom kanina nam abilen, iso timangipan itay ilay. Weno la, sige, pinak na roon, ay,
Saan motul tuladin ja inam agarangan jang Ay jay makilalaki ti amuna. Ay di nakapay malagip. Ay na mabui sitak apalaga. Intid mo kanimag ti anak mo. Una, kasano ang makatrabaho no at doobing. Di nakmet namin tuluan taking putut. Sinalbag da yamani man turugas. Ayan o dala kumagaw awir siya kung tinangalay ti anak mo. Day tangarud agawir tinaligat. Jakpay mahapan iti kayat ko apapanan. Apay nga rutan nagpasikog ka. No di mo matmaram iti pagrebbengan iti anak mo. Wala ano sa anak madsikog. May mayat nga mihin nulikli kam ti makinaig. Tapno saan ka nga agsikog. Hunak namin no napudno dahanyak. Saan ba't gayam? Tapanawan dak no maamondan amasikuga. Ha? Lekek gita anak balin nga amatad na ko. Saan ka hadia may luhara gita anak mo? Itatawan dan iti denam. Asay-sayat siguro no pumanaw tanditoy. Umatayuta. Tapno saan ibabawi ni Jonalyn ti ubing. Anong kasadun ti boarding house. Dokal ti mo al-alata ichay. Mangkita kiti mapiar nagbantay kan para singil iti abang dagiti bordays. Bayat sabat pa'y sudayta na panunot mo. Kanayon namin aray awan ni Jonalyn ti ubing na makikita na. Daytan rutin at loko. Naragsak met ti ubing no kas ti aray awan na. Narikatan. Amahan ibabawi ng tukadata ti ubing. Dayta mo ti pagam ka sa mapasamak. Pagparaninta na inlako ta ti boarding house ket pumanaw tanditoy. Aping agrisain kan diti restaurant at tangamin sa balya pagtrabahwak. May mayat ijay tasidog iti ilimi. Saan pang agabang iti pagyanak. Kista hedi. Di doa kamila ang anarud kini Claire ditoy. Apay ako na madua kayo laeng. Adapay met sa balya kakadwayo adu dan agpay so. Nem da tayo laeng kada Claire kinasingad iti tunggal maysa. Sa nabali. Akikita tayong tumanan iti sabaling aldaw. Sa bagay, adupay met nga litaw. Korek ka dyan. Akikita tayong tumanan iti Masakbayan. Itatawanin ni Jonalyn iti unig ti restaurant. Kayat po mamuan no apay akalata nag-resign ka. Hoy, narigatan, ang mga nusublian na ti gaman ko. Gaman? Asino ti mangbawi kan, anyo kaya gaman ti pagbagam? Ibilang ko ang napatag agaman ti anak ko. Ti anak ni Jonalyn. Ay, kumusta kayam tubing? Oy, Diyos ko day. Nagsingpa ka nagpintas tubing. Imbilang ko pud no maanak. At tadyak makaanak. Kasano ko makaanak kakit lalaki ka mat. Hoy, di ka man, babaya ka niya. Sa anak lang ang makaanak. Iso alagam pun ka iti bilang mo anak. Korek ka dyan, Franny. Hoy, at dan anak ko adi na oras. Ay na. Into na taang anak ton. At dan anak ko amang kibin kanyak. No, sa anak ko na makapad na. Nita, miss, pasino ka paspas ris. Higay mo tabanda, ay paliyaw man. Ay, ti ayok atakot iti pagrebbengan. Galamin, direk siksi kamaten? Mabalin katingin tayo disnak bitasi tatahanting kantin tarupam takrut iti pagrebbengan. Apengin baga matakrutak? Antanak mga. Takrut ka ta intarayam ti pagrebbengan. Ha? Jakam mo ti ayan dagiti anak ko. Awan bigyan no? Anya? San mo nga mo ti ayan dagiti anak no? Babay. Manuti anak mo. Singin ti anak ko. Num jakam mo ti ayan da ditahan. Singin? Pagdapuli miya singin. Gaputa singin dananan ko, tanti ikit ko. Anyway, then ko kayo. Pay anak ko nana, adi na amot, ayan dagiti anak na.
O, apa yang kastati langam? Anya hariti parikut mo? Nakita itay ni Mani, damdamagan nano ayan tiyan ako. Kasano ita nupilitan na birukan ken ka tiyan akyo? Ayan yang ita tiyan amita. Ita pa'y, sal pakita kiayo. Amagano kaya't na makita tiyan akyo. Ibagak ken kwa na asaan na isuti ama tapno di na sa pulan. Ayan na tayo tanda iti anak mo. Tsakmatan makit kay tanimat, kastamatan tilang lady kan ti asawa na. Pumadanen ti panagturupus mo iti elementarya. Haging ga ita, jak pala malipatan ti kina irresponsable ti inam. Nakal gata itan ki anak na lola, ayan yang ay tiambok. Mani pudide, jakun nakita ti inam. Hay, saan mon alagi punday jay? Hay din among arameden ti pagrebbengan na. Manipot iti pinaybayan na. Kakasiyaf naglakwi tinatnatong, kapno dala ang kwartap lola. Agagagat ka, tapno makaadal ka, apok. Saan ka amandam na makanyat? Tulungan ti bagay. Sikamatlaan ti mairanud iti Masakbayan. Saan ka tasyak? Ang kita kami pa'y nga talola. Ay na, apo, kasaan mon atari gagaya na bakit amjay inam. Linaksid na kad na anak, gapo iti kina alas ti ugali na. Ulita ka, saan mo atul tuladan jay inam? Ni, sikamat masabat ko balasang ko. Balasang kamut dun. Mapan kayo manin iti trabaho yo anti. Wen, kumusta kan? High school lakitan anti. Aktor po sakton. Lala ingam nga roda. Intan mahatur po sat. Umayak man matang trabaho jayan ti trabaho manti. San ka hadingag tuloy iti kolehiyo? Nalako ta makaurnungak anti. Iso nga umayak man matagtrabaho? No dalak di ba kanti Alaman nga rutanti, takno makaurno mafiti kwarta. Nagsabat tamitay kanilunura, nagpintasan abalasan, anya matimbagan na naipawito, nabayag ajak nakita kano ko. Imbaga namin ninanaw ajakon ang pakpakita kadakwanta. Nagpakumbaba ako mga min atas ikamot tinahabason. Napanta ko matimawat iti pamakawan. Kasano matamot dagitan ako mainalada na jema hunmar. Malagit mo itan tabumakit kan. Ay, Robert yun. Nabibiyag kakas labalasan. Ita, awan hun dagitan na mo iti sidum mo. Wen marwan. Dagijay tumat nagbalin a relasyon ko. Saan mo ay pabasul iti karelasyon mo ti amin. Adamat basul mo. Ang sipot ta binaybay anda. Uray binaybay andahan o inaramid mo ti Pagrebbengan. Saan kayo humaan nagsisina at agitan mo? Apay akanayon ka nagurigur. Agsubli-subli day ta nagurigur mo. Ang mga nuadaman in infection ti kidney. Daytang namin timbaga ti doktor. Himbagak namin ideya sigudem, inialong-along mumat namin, kanayo nakitingag tumar iti para gurikur, kan para ut-ut iti bagbagi. Madimat gayam no abtumar ahanayon tigas jay. Nang runa no saan himbaga ti doktor. Anya ti mapasamak no kanayon tanag tumar iti para utot, madataal kanu ti kidney. Hiso dayto yan, nung lamin ang sakit ti sikat kan saha. Gumatanak iki para ut-ut. Madimat gayam na kanayon. Basta gayam. Isumatlatak kal tinagbaliwan ti bagim. Imaraskel. Kaslakim but payan ti kudil mo. Ay, kadwanak man i ospital. Hinja kaya tel may maysal.
Diyak ka ba ilan? Si kakalidaita, Nana Gemma, ne, asidu kay tayo? Diyak mo lagi pa no nakakikita akin ka. Gayem ko ni John Alin, Nana. Napanak iditi boarding house yo. I think ha? Nana, takan mo mabalasita. Kaya nga sonit anak mo. Tangiwit mo. Anak ko dito. Ay, ura siya. Anak ko dito kadbuhat na. Oy, awan ti makaalakan niyak. Ap kakaingas dalaunay. Ti anak mo kuntian. O narob nana. Ay na, kaslapini si aprutas, anagpada ti panakapisi na. Oy, nagasatat. Tanada na kitinasingpet, kan napintas niya na, uray siyak mo. Nagasatat kun nagragsaka, tanadaan na hityana. Gusto ka na, ay na, agpada ta ang nagasa. Nakikita na ka din, tata? Yayo. Nagpintas matante ka doon mabalasitan? Ruba, apong kalidayta? Baka dayto, diba? Anak ko daytoy, saan ko nga po ko? Kunak na po kong tata. Manutitawan mo idim potot mo dayta nobing? Apa yata margin? Sige. Panawandahan. Umay ka niha. Tata. Anya tinagan tinapinta sa balasitan. Di na valintal tanak. Pinmanaw dalatan. Nagpintas man day di balasitan. Anya pa ay dagitis marunu amapasama ka. Papagayam. Di riwayan at inggan. Titolo ita serietay wita lawas anapawan. Pagrebbengan. Dito idrama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para itirajo ni Steph Mero. Kaneti direksyon Virgie Fatlay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Lebutaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaito in estasyon. Abyaman kami itingkay panang tarabay. Ti napalabas. Sinin timpas na ni Jonalyn. Kat inampun mat danana Gemma kun Marka. Gopu iti amakda. Naibabawi ni Jonalyn tenak na. Imadayon na rugdagito ye. Iti panaglabas ti aldaw. Managsaksakit ni Jonalyn. Sinkan iti panunok na dagiti anak na. Iti may sangal daw. Nagranadamani kun tatalyon. Iti terminal ti jeepa. Papagayam. Dinggan ti tulo iti serietay wit alawas anapalwan. Pagrebbengan. Dito idrama tayo. Ti Masakbayan. Ala, panawan tahan. Umay ka anihar. Tata. Ano halitinagan dito na pinta sa balasitan? Di ba mo dali? Di dahanin taltanak. Pimanaw dalatanan ni Gray. Na pintas man ti balasitan na hadwana. Aslad dahaing inas na anakit kitahon. Asino nga ta? At talalaki anakita mi di parada antijip. Nagkintayigat iti tinamag na numanuhan ti tawon ko. Iti imputut ko ti anak ta. Impaktawan dito ti anak ta. Napanidyo pagadahalan. Iso adi na manglod ti pagsarsaritaan. Asin wataday dya lalaki. Apay asa balitirik na iti panakakita kenkwana. Driver kanu katinabsikuk iti kanidyo na din na inati anak ta. Driver kunam. San yata driver day dya lalaki? Tapay na day dya parada anti-jeep? Ha? Amahan iso day dya iti nakasikuk kanidyo na rin. Wah, delikato marod. Masa polaliklikah honti magnaiti day dya lugar. Rumbundahan. Ang mga nubab mo na kanidyo na din adatatin ang ala iti uping.
Zake palubos ayadayu dahadatati upin. Abmum kadi, nakita kun tikasingin ta. Nakita kami jichendahan. Bat latin avampun itikasingin ta. Agkakaingas dalaunay. Claire balasangko. Shikakadidaitan. Nabayag adita nagkitkita Dahil kayo magayam nana. Papanan yu kandita dakayo diti kalsada. Agur uraya kitilugan. Taagudungak kuma. Nabintas kaya manabalasang tiyanak ni Jonalyn nana. Ay, saad mo nga ipalagip day jay agarangan dyan. Linipat kon akas anak. Sanyo hadin amapahawan nana, ha? Mapakawan buhadi tita o adina amutagid daw iti pamakawan, ha? Nagtangsit day jay, ingrata. Masaksakit itanana. Kasapulan natin mga sikasukan kwa na, ay na. Tila ang bagbagi na ti inas asikaso na ide. Isong gaita, bay abn asikaswad na ti bagi na, ay saad amang irambraman. Kail po kasalita ni Jonalyn. Sana sinmerit tahanayon na gurigur. Ayati bagam, bulat singam katimanan. At danamin ay pagana, pinanawan na hadagos. Kaya't ko amamwan wanya dim bagana iti. May papanitian niya. Saan mo ko man aluk kun manantigayim kung tadangarud mariklik na amadi sang ko aluk wahan. At dalahayat ko amamun kan kwa na. Ibalakan kwa na nga dahayat mo amamwan. Agsarita hayon tung into naimbagan. Agyaman na hakler. Agsublia tumanet. Pagsarita hamin tung itinalapat. No saan mo kumaaliniwayan ti pagrebbengan kan kwa na. Agas sawa kayo kumaita. Kasanu nga tahaludum tanti tiyempo abiru ka ni Jonalyn ti anak na. Baitangarud mo ti pagamamkat bakit. Uray santa apud no nga anak ti ubinge. Napatagan kanya. Uray siya lakay. Napatag kanyak ti ubing. Diyak kayat apanawan na ta. Ita ramidag amin apamuspusan tapno di da maala hadatati ubing. Word. No kasapulan apumanaw tayo dito'y atiso. Aramidan ta. Bayam. Tanumatlaw ho agan daten da asubyen ti ubing. Ipanautan. Kapiliton aday tati aramidan ta. Kukwata ti ubing. Talaga kukwata. Datatin ang padakkel kan kuana. Iso na patagulay kadaka. Nasing pert kun nalailu ti anak ta kadata. Iso patpatwif unay ti anak ta. Aglitayat lakit di numapuhaw ta. Nagsarita kami kanina na mo, hindi na tahabira kay lugar tayo. Anya tinagsarita anyo. Naibagak nga dari krik na Madlang lada sakit tinakam na kan ka. Kagura dakat ipay, na oray kastete ka sa sahad ko. Masakit ta. Ibalakad ko amay mayat mo ka dumawat iti pamahawan kan kwa na. Tapno may kati sakit tinakam na kan ka. Mapanak to no at daturad ko asumangu kadakwada iti anak ko. Ay, apay namin nga inuray mo tikas jay kabayag, adi ka nagpahumbaba. Jak menam mo. Idi na salun atak, way. Aslang minsan adungtan dayto ya gunda, way. May mayat no saan nga itantanti mabalin tayo maaramhidan iti nasapsapa. Di tayo mo tibihag. Uray na salun at tayo ita, di tayo ammo inton biga. Inbukta na sabat kayo, auntie. Naku na nilo na masakit ka no ti inak. Ano ka di ti sakit na? Kanayo na gurigor. Kun nasakit ka no ti sikat, kun saksaka na. Ay, kasta ka ti. Ay, blad, kun nadadaal ti kidney na. Kapoy ti ka tutumar na iti agas. Asa anya inreseta ti doktor. Oh, pianat tumar iti hangkasan ti. Idi kanayo nagsakit ti sikat kun saka na. Dayjay, na tumar iti agas ta kontra iti utod. So dayjay,
Di na ngamin impakita iti Dr. Masakbayan at tomorrow. Kadwana ka di tinangisukatan na kanyot na anak at ti. Ay kwa. Awan ka balay na haubing. Iti kayat ko sawan, awan kadwana iti kwa tumababangan na. Kuna ni Lola masikuga. Iso alinaksit na. Ayan ti nyanak na anti. San kumut na mo no ayan ti ubing basang. Angam, natpos na ka di anti. Wan. Pahala, ibagakin katipud no. San kumut siguro apakabasulan no ibagak. Nay, papayakas dati langam, apok. Masakit ka haday. Saan no la? Nagsarita kami ka ni Auntie Claire itay. Kat, anya ngay ti paglidayam ita. Gapo hadita masakit ti inam. Saan no na? Tsuka mo ti marik na itinamuha. Anya tinaamuam. Naganakano iti singin na babae. Yamin padawat na. Anya. Singit na. Impadawat na. Ay, awan na talaga ti mo jay inam. Adan sa akat dadal ti utak na. Ang namata ti lamang dagiti kahapsat ko singin lola. Sino hanu tinang tadan na kadagiti anak na. Dida kanumutin makikita tinamala iti uping lola. Yap. No saan ka siguro nga inala ide. Impadawat na kamot iti sabali at tao. Claire, tadto anak man, mapantamanen iti ospita, madimanen tirikin. Abahada apay kanibusa, mga nudi na palubusan, adulakit diti tao itay ja restaurant. Nagritat kawan katahunay-nay na iti tiyempo ti sakit. Hiso anapatag diyanahak. Nababasik na pailaan, talaga na rigat ti mga sikaso kadakwada. Ngam dadakkel dan, isuda ti makatulong kan ka. Kumusta nga tamot ni Leonora nga anak ko? Dakkel itam? Napulnog ka ni Lona na day jeng aubing. Dakkel katuluan ni nana mo ijabalay na. Kaano mata amakita ti anak ko? Nalakalaan mo't amakitam no hayat mo. Abum matilugar tayo. At dalamin anak ko amakipakita kan kwa na. Namruno no makita nak ni nana. Ikatam ti kinahatu ti porwam. No maminsan, ikulbu na ka ti pride ahunada. Nakatuta kitay pa laboratorim. Dakalakit di ti magastum dita. Apay akastoy. Nagado ti sakit ko. Tilawon ay kidney. Kasapulak ti madialysis. Natatahal ka ng tikidnim. Sapay nagligat ti madialysis. Gasto kan rigat dayta. High blood ka pa'y. Marik na anafapsutak pa yun. Jok tayam na ibalakan ka ti plano ti anak mo. Pumay ka no dito'y syudad. O may abirok iti trabaho na. Nasayat, mat no makaumay. Tap na da mga sikaso kanya. Kaya't na tati mga sikaso kan ka. Apay kumakasan. Anak ko day jay. Oy, Mike, mabitlan. Adalata magak. Ay just ko day. Apa nakita na akat. Apay adi mo kaya't amakita ha. Oy, saan man. Ay na. Ang mga namay sadmak ka. Ay narigatan. Apay kumamay sadmak ka. Si kamat. Oy, amahan ibagam ka ni John alin anak kita ta. Ayaw. At dakat ibasol mo ka ni Jonalyn, takas lakabutan mo. Ay, awad basol ko kunkwa na. Amangan umay na alaan ti anak ko. Masakit ni Jonalyn, tinan kabalan na alaan ti anak na tawan pangbiyag na. Anya, masakit ni Jonalyn. Anya na iti sakit na. High blood. Kan ada sakit na iti kidney. Masapul kanon amadialysis. Why now, imbag ta nakita ka dito chinda at may sana na. Ha, apay ka di. Ano ti masapul mo kanya?
O, awan masapul ko. Anam, ada imaritis ko ka. Anyo ka di chay? Pagsayatan ka di na amwam day ta. Wan niya. O, anyan. Si kantutin mangibaga, no pagsayatan wano saan. Ibagam nga rutelin, di nakpagkakaran. Masakit ka ni Jonaline. Hoy, masapo kan dialysis. Ha, iti tay jaki na uping na dialysis. Hoy, unarod. Day tamatin baga ni Claire iti nagsabat kami. Lakay, nagsabat kami iti bakla na nampun iti kasingin ti anak ta. Kahit kadua nakadimit ti nampun na saan. Nung baga na kanya kamasakit kanu ni Jonaline. Masapul kanu ma dialysis. Kun high blood kanu pahi. Oh. Urekas kasano. Isu pa'y lahan ti na ti anak ta. Kaya't ko kumama kita. Abakandu pirukan na ti anak na. Numabalin. Dita kumay kaniti pagsakitan tinakam ti anak ta. Daita itati may saparikot. Makul konsensya Kasanunu kayat ni Jonaline amakita ti anak na Anyam kasanun. Amangan niya ti epekto na iti panuno ti ubing numamwan na ti amin. Dayta narud kat. Iso masapol a panunutan ta na inbag no anya ti dumaadam na iwayat ta. Apayasan kayo adumano ni ti boarding house nana. Ada kayo matito'y kalsanda, kaya ka kumamakasarita balasan ko. Anya ka di ti pagsaritan tayo nana. Masakit ka no ni Jonaline. Ada ka di pa di ta boarding house? San ka di pa yan nag-awid? Ada pa di tanana. San ang makaawid? Adayo ti pagpadayalisisan na no agawid. Di na ka di damdamakan ti anak na. Ada nagi ti panawon na malagit na. Awan mabalin na, padayo kat narudkan kwa na nana. Nakaru ka diti ka sa saad na. Wana na. Kaya't ko kumamot makita na janak na. Amang dakil tepek tunay ti ubing. Numamon na maampun lang. Napatag namin kada kami ti ubing. Tarita kaham ka di amakita da kitanak mo. Sana ka na sayo at naina kadakwata. At da ka di pa karabunak kadakwata. No, pakita dakan ka. Kabailam ka di asaan mo ibaga kadakwada asikatipud no hainada. Patnol stan batamasak ng tirik nada. Makitak pa ingata ida. Damdamagakan ka. Kayat mo ka di na dragsak dagiti anak mo. Naawan pa kariribuhan da. Anya pa ay dagiti sumaruno amapasama ka. Papagayam, di liwayan na dinggan. Titulo iti seryetay wita lawas anapalwan. Pagrebbengan, dito idroma tayo. Ti Masakbayan nila. Insurata parait radyo Esteth Mero. Kaniti direksyon Virgie Paklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito in estasyon. Pagyaman kami, itin kay panantarabay. Di napalabas, nakita ni Manny datatalion, kantiu binakadwana, iti terminal ti jeep. Nagdamag ni Manny, namsan ngayon taltalaka ni tatalion, kat timanaw dan iti ubinakadwana, nakipagkita narud ni Manny ka ni Claire, tadakayat na amamwan ka ni Jonaline. Nung imbaga ni Claire, amasakit ni Jonaline, iti panagsabat mat Damark kan Claire. Naibaga ni Claire, ti kasasaad ni Jonaline. Iti mat may sangal daw a panagsabat Damark, kan Nana Gemma. Naibagamat ni Mark, ti amin kan Kwana,
Sim kanti asi, katanana Gemma cantata Leone, kani Jonaline. Papagayam, den kanti tuluite serietai with alawas anapolwan. Pagrebbengan, dito I drama tayo. Di Masakbayan mo. No pakitadakan ka. Kaba alam ka di asaan mo maibaga hadakwada asikatipudpud no wa inada, tapno saan mat amasaktan tirik nada. Makitak pengata ida. Damdamagukan ka. Kayat mo hadi anaragsak dagiti anak mo, nawan ti pahariribuhanda, san ka di amay maya, no maamanda asyak tinangisiku kadakwada. Asyak tinagrikat anangipasnay kadakwada. Amahat no masaktan tirik nada, no maamwanda ampunda, na impadawat ida ti inada, masaktan da mata, nalabit, siyempre, ti amuday sandan ampun, ngamintun maamwanda ampunda gayam, saan natangag sakit tinakam da? Ba't nasabat ka? Agayin mo ni Jonathan? Anya ka dito mum may papan iti anak na. Anya? Anak ko nam? Oy, anya niti amog? Di mo to pay amunakin putot, chatulakik din. Dukay ti panagsumsumbat mo, oy, pasensya kan anem, naklatak lang amin iti saludsud mo. Anam, apay ngamin abinaybay am ni Jonalin iti nagsikog? Iti ragsak, at dakay jay, na midirigat, tinarayam, kayat mo, tatumpal tasubsub mo, Padasam apati ko nam, san kalabanan, mitin naglastu ka bakla, Paiman, sipatan ka man, o kitam, masanggat, tapno di ka marwam, kinutaran at, karatista habit gay mabakla. Anya kaditi nagtulagan yung ni Jonalin. Declare pa iti makisaukan kwa na. Amang ano anya tiba ka na kanya. No mabalin humay, kat sana na ibaga na isutipud no na inatiubin, day tati nagsaritaan bikonikliher. Nulakot umanamu iti tulagan, makita na tiyanak na. Matanaganak. Kasano ni bagana na isutipud numa inatiubing. Amang anu panawan na tantiubing. Ingam, sat naruda ka ba elanti konsensyat lakay. Agsaksakit ni Jonalin. Ngam kasanun tiubing numasayar tirik nana. Nui baga ni Jonalin tipud no. Idi kasabita ta ni Jonalin. Ibaga tatikayat tama pasahma. Anya ka dito napasama, apay akinugtaram ni Manny, oy sinalak ni baklaan ti bagikan niya. Iso namin ti muna, sipatan na kuma, anam, sinangga ka, apay asipatan na ha. Ada ka di naramid mo kunkwana, oy, awan ti naramid ko. Nagdamag namin kanyak may papan ka ni Jonalin. Ibagam ka ti nadakan ka ti may sang anak na, oy, apay kumalay ngay baga. Hoy, binaybayan na ida. Sa ita, sa pulan na. Hoy, naglalayingan na ngoy. Ay, mas da awak man kadagi jay adwa. Idi, binaybayan da tiyanak da. Ita tadim madakil dan iti sidong ti sabali, interesado dan. Hoy, padasan da dairik lamok ida. Hoy, makitaan wa sino ti adakarbongan na iti ubing. Santay kuman apagbalin na komplikado ti amin. Hoy, mahala iti rasayat asarita andaitan. Agad para kun wala, isabot kun to hadahayo ti diplomak. Baligim daita apok. Hinsagana manasaya ti Masakbayan, isong nagturupuskahan. Baligi tayo daito yaduay lola. Namin, tinulungan da ka makaturupos, ay maawata mo't siguro ita. No apay apinagtrabaho ka ang mga lakadagiti ilak home,
Tapno mariknam tirigat gat agagawa ka apo mawatak lola. Kitagyamana, gapot ay tikinay strict to you. Nakasursurok na trabaho para iti masakbaya, lola. Gapo tanaftulindog ka ha. Ahin na saya at tipagbandahagam. Tisan adungag sasaha or na. Iti ubingak, kon nakitibaki ka na ungot kayo. Ngem ita, tanatananakon, maawatak te amin lola. Nanak na kagam ti inam apok. Hay, saan apulos adimnog ti inam iti kanyak. Isungaan niya nga iti nagbanagad na. Nakaw, may kayong matitay boarding house na. Kayat ko amaamwan no anya ti desisyon ni Jonalit basan. San kumapay itanana. San pa'y no manamo ni Jonalin iti kayat tayo mapasama. Nusad no manugot ni Jonalin iti kayat mea mapasamak. Lading itek. Namjak kayat amariribukan ti anak ko. Padasat pa'y akasarita ni Jonalin iti maminsan nana. Nudi na kayat awad mabalin mi. Tila ang pagsayatan ti ubing ti pagpangruna mi. Mawatak ti kayat ti mapasamak. Nila ang Jonalin tisan ang mahaawat, agyaman at maawatan na kami. Ilislisi mi ti pakasairan tirik na ti anak mi. Kawatan na patpat ganyo na iti ubihing, iso adiyo hayat amasaktan tirik na. Maya radyo boarding hasya, pakasarita ni Jonalin. Itatay papanay ti ospital. Ischedule ti pan nakadialysis na ita. Makapag na hadya mapan di hospital, wahen, san pa'y mata mahunabi driden? Magna, ken, kabala na pa'y matya gunay-gunay. Ngem iti san pa'y anaday halisis, kanayon amaditirik nana, tasan pa'y siguro anadalusan ti darana. Ay, kung akong nabit dridinin. Madlang kukot imbres ka, ken kaslata marikrik-nam, husto akadi, kwa. Abamat sakit kwiti puso. Kan adapasmat. Isu kadia malagit mutian nakyu. Tadamat marikriknam. Natanan mat ngamin da taon. Kayat ko kumamat na makita ida. Sakbaya malado ti amin. Ay, jak payat tagsaw. Dahayulat tan kini Jonalin tagsarita. Ngam san kayo humanga agapa. Tagpa dahayo anak gamali. Itatanal pasti dialysis na. Nakasagana ka din ang makisaw ka ni Manny. Anya kumapay ti pagsaritaan mi. Awan selbi day tiya lalaki. Ang padahayo nga damariklik nana. Nakamiri siguro. Iso akayat na makita ti anakyo ngam awanda kanya. Kasano no puntut. Imbagam katinim pampun ko. Dinamag na hanyak. No apay kanwa imbagam asaan mo ang mutyayanda. Ngam imbaga pa asikati pagtamagan na. Apay ngamin nga imbagam asyakti pagtamagan na. Rumbang lahang san ka di? Sika humati pa kaamon na iti amin. San kat asya? Ay, namabahin. Jak ayat nagsalita mi. Yam karbangad na maamwan. San mo kumanga ipaidam kunkwa na ti kinapudno? Sige. Ibagam nga umay dito hinog kay tayo. Nasaya ta pinaggamtiki daw kung nagsarita ta. Anya ka di pa'y kipagsaritaan ta. Napanak idi ite balayo anak pakpakasi. Ngam anya kinaramit mo. Bunga siguro tayo tikin alikutag kuidi ti babay. Kaya ti madan iti responsibilidad. Uray umano sa mga imbaga saan asikati ama. Kung kunaklang day jay, papno mailisiat iti responsibilidad, isu ahos tula ang ti imbaga, apakot ka iti pagrebbengan. Di ka mapabasol, bukas taman ti bagamita. At datagiti biddo tayo, asapay lam amiris, nunaladawen ti amin. Ita, kayat ko amamwan,
no ayan dagiti uping. Imbagam hadin tinakampun kadagiti anak mo, saan pa'y? Imbaga kanwa na nagsarita kaming tumanen, tamatitirit na, kaya't kutagilat. O manugot ka kami na nitibagbaga ni Nana Gemma. Di na lamin kaya't amasaktan tirik dati ubing, namsyak tipod numaina. San kading adamit kalbula? Kaya't mo hadimat, na ibagaki ubing na awan sel bitay nana. Ina ama nagbaybaya, ngam inaramit kuday chay. Taawan kaduak amang padakil kadakwata. Tamagam manday tabagim. San kadi akasadut mo iditi agawir iti ubing? Ha? Kasanu, jaknut namin makatrabaho. Mapan tayo itayan tika bagya iti Visayas. No saad na baliw tika panunutan ni Jonalyn. Kapilitan na kastati aramidan ta, imbagijay. Tawan ti mahatuntun iti ubing. San lamin ana italan iti umdo proseso ti amin, edim parehistro ti ubing. Siya ti nakarehistro na amana, ket asino ti inana, ni Jonalyn? Sika, buta kayam, awan nga ti parikot, ngam nagliklamo ni Jonalyn. Abadata amadaksan. Nagsubliat, patayat ko amanwan, sino tinalampun kadagitubing? Ti landlady, kan ti bakla handwak iti restaurant, anya? Day bakla ng kuptarhanyak? Nagdamag akin ko na, nam kinugtaran nakiting? Anya, kinugtaran na kanimoy. Kat nukaratista day jay, isumot lagaya makasditi pa nagsungsungbat na, paddakin ko na ti may sanobing. Nasingpwet kan napintas kanutiobing, wah, at na magagara na kamakakita iti natak. Kayat nina na Gemma na ipakita tubing, ngam iti may sa kondisyon. Ano, apay nga isupay lang tad kondisyon na. Apok, anya kat iti pakarilibu nasang namin yan ti clear. Abday dialysis kano ni mami. Dagiti nga tamat habset ko, ayan damata. Nela en June na lain ti makasong bat iti dayta sa ludsuten bao. Lola, saan ka ti amabalina kasarita ta ni mami? Ay, anya hapayla en ti pagsarita ha anyo. Nabaya ka di tayo nakikita. Gapo iti punto tsuken kwa na, Lola. Itata masakit. Apay na pakawanin yun? Orayak nga umay akit daw iti pamahawan. Anggam jakmut mauray. Hay, talaga natan ken ti uno na. Ngam na umay. Pakawanin yu kadipay, Lola. No umay. Ay saan na siyak ti mapat ni jayan na. Anak ko pailaan. Iso ti nakabasol. Di iso ti umasidag. Inbakta nakita kayo di titalan na tron itsipalahiyo antiklier. Adaka di masapol mo balasan ko. Kumusta ni mami? No saan amadialysis marigatanan. Saan gamin amadalusan ti darana? Iso katya saan amakawit dito eh? Wen, adayo ti pagdialysisan dito eh? Imbis na pagplate na humay dito eh? Pagkatan na laon iti agas na, kan aramatan na pagdialysis, nasaot namin kanilola. Kaya't napakawanhan, ngam ni mami kano ti umasidag, saan kat anilola. Itakadin ti papantayo di Visayas, kapilitan. Papno di da ipilit amakita ti ubing, anum, kasanuno iso ti patay ni Jonalyn, san mo siguro. Kaslain beling ng ti ubing, ita kayat nalalag, san amabalin, di namutalaan, kayat nala makita, sakbay ko mga adadakda kasama pasama kunkwa na, apay nga rudarayat na pailang ngay baga iti ubing na iso ti pudno ngay nana.
Mangibat tilayang iti pagsakitan tinakam ti ubing. No kasta agsagana tayo waruden, wen, apag isunto no sumangpek ti anak ta. Hoy, ipanaw kung sa ti ubing, tapno saan nga ipabawi ni Manny. Hoy, itapayat akulan, sana pakibiyangan, pamaasim. Saan mo pa nga ipanaw ti ubing, ay na. Masurunak nga miyan ibiyag damdamag. Ibaganak ipinasubsuba na. Masurunak. Hoy, sana balikan ka. Tamaawatan ti ubing asan asika ti pudno a inana. Panya? Hoy, nagsakitan tayong bagam. Asan asyak ti pudno a inana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama ka. Papagayam, di liwayan na dinggan, tituloy iti seryetay wita lawas na pulguan. Pagrebbengan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata, para iti radyo, Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Patlay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kata kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito inestasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Tina palabas, kaya danana jema kantatalyon, may pakita ti ubing kan ni Jonaline, Nyam iti maysa a kondisyon, nem sanda sigurado, duman nugot ni Jonaline, iti kondisyon da, nagamakda nga rode, kat plano da ngay panaw ti ubing, iti sabalya paniera, nagapadamani kan marka, gapu iti panagdamag ni Manny, may papani ti ubing, iti panagsarita damani kan Jonaline, nay bagatinaun udi, nuasino tinarampon kadagiti andakda, plano da nana jema kan tatalyon, na ipanaw ti ubing, nagraman ni Mark, kat isok ti plano na, papagayam, dindin tituloy ta seryetay wita lawas anapolwan, Pagrebbengan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Masurunak namin idamdamag, ipaganak iti nasubsuba na, oy ay na, masurunak ka, sana balikan ka tamaawatan ti ubing asaan asika ti pudno mainana. Ha? Oy na, nagsakitan tayong bagam asan asyak ti pudno maina ti ubing? Masapul na watan tayo dagi ti pudno apasama. Oy, sabagay. Ti panangawat iti kinapudno. Iso ti pakalaganan ti rikna, day tati pudno. Ngem no di mo awatan ti pudno, nadagsin materik na. Oy, o sige, oraysan kung narudan na ipanaw ti anak ko, no namin ipanaw mo, tas lahayat mo at agikoan ti saan mo ako kwa. Adata yun di ti Visayas, di tan basurutan ti anak ta. Nusan humanatangkan ti ulo ni Jonaline, makita na humapay ti ubing. San mo't, dati kayat na kat tagikwain na tinalpasnan ng padawat ng uray kaskasando at dalata utang tanayin batanakam kanichu nagin. Putno rayta, yung kaste tunat gamin. Isula na ruden ti tinulungan, yung di pa'y umanamo. Santa pagsayaatan ter aramidin ta, no di kat pagsayaatan ti ubing. Tilaan pagsayaatan ti bagina, ti amuna, di na amu apanunutan ti marik na ti anak ta. Dayjay ti kunata amanagim bubuhod. Kapilitan amapantamatlaan iti Luzon set paminsan, ta di tapay nalako ti boarding house. Hello, Mike. Nakaawag ka mo. Nadama ko nga min iti may sagayem. Pimano kayo kanong dito Luzon. Puno ka dinana. Pudno. Namjak kayak na ibagamdayan mi. Amumutan ti mahagapu. Hoy. Pumano kami kumamat. Namday baga ni Claire. Amawatan kanong tigubing.
No ipudno ni journalin ti amin. Tamuna ajak kanu aganak. Sabagay, pudno timbaga niklian. Ay, day tati kinapudno. Nasakit tirik na. Anon? Ay, masapo na watek. Sabalimut ngamin ti sitwasyon ta. Ti amuti ubing kat siyak ti pudno nga inana. Numamwa na sa baligayam. San ka dinagsakit tinakam na? Ay, sabagay. Ay, ti ubing ti masakpan. Namin, di nanamnamaan. At inampadakal kenhuan na. Kat san apudpudwana kanak. Day tam naruti ka abako ang mapasamak. Mahak. Nabay kateng kahadin no manubot kay ti kondisyon danana Gemma. Di kayat ko. Ket ibaga kasyak ti pudnuay na. San ka kadi amaasi iti ubing amasair tirik nana? Apay ko maamasair? Mayat kit dia no maamon na ti kinapudno. Na oray masair? Danana Gemma tinabahunan na dadakil na. Masaktan lakit di. Dakis ka di ti mangibaga iti kinapudno? San adakis no maminsan, nem depende dayta iti sitwasyon. No pakasaktan ti may sa tao, may mayat a may limad, sanak pailan a kumbinsido. Ikayak ko ti masurot, tasyak ti nagsikum. Amom ka di a panagimbubuho dayta desisyon mo, mapabasolinak ka ni. Kat dayta mo ti pudno. Kasano, no inton mamon ti ubing kat kagura na ka, gapo iti pananipadawat mo kankwana. Mapanak iti Luzon, takitaak demangatan iti bolting house ta. Adaken kaday talakay, sapay ko maharut ta magatahan, taplusan tayo na mapanpay iti Luzon. Adamot kit dinanibaga amanggatan, angam napabamot namin titawag na. Jakam mo, no makisinara kanyak, adamot namin ang daan apaset na, masapol amay parenuvi, agam basitlayan day jay. Nababalawun ay titawag na, nusan talakit da malugi, di itud moon. Ay, Basitlayan ti malino viti jay, iswasan kumailak iti nababa presyo. At ay yung aminan, nukanayon ka amapanichay, day tangarut ket. Nusan kumanga interesen ni John Alintubing. Di aksubli tayo kumayjay, oray sad na ha-interesen, nuwayad na sa badi at tao ang makaibagay iti ubing iti kinapudno. Day tati jakayat ang mapasama, plakay. Isikano day tata, san kadingi madayo kayo, nagsubliag, tailakok ti boarding house ko. Sika, san kahadimet no umadayo? Hay, umadayo ako mamat. Namimbaga ni Claire, ang maawatan kanu ti ubing, no maamwan na ti pudno mainana, tadyak kanumot makaanak. Sabagay, pudno timbaga na. Sigurado asan ngagsakit tinakam tubing, hay. Iswasaan ako na'y madayo, tata. At bahadiam mo mahad na timanggatang iti boarding house ko. Ha? Oy, sayang ti boarding house yo. Ay, adala ko makwartat ta siya kung timanggatan. Ayat kung ay lako. Tapno awanin ti sublian meditohi. Interpret kung tinakipagkitakan ka, gapu iti sitwasyon mo. Agyaman na. Mabaling ka diya makita ti ubing. Abdapay lang ije pagadalan. Anam, kasanuan do'y bagani maning alaan na ti ubing. Dayta ti jakam. Hoy, san mo't amabalina? Ajak kaya at nated ti ubing. Siyak tinabaling nga inana. Taagpada kayo anong baybayakin kwana. Saan ko ang mainak mani-mani? Jak amuno anyat ya day ti panunut na. Hoy, dayta mo ti pagdandanaga. Kat uray danana Gemma, di damot kayat ama isina kadakwada ti ubing, kasano kamin anagan na. Pa, lagat na. Hoy, itahapay, sa ibaga masikatinagan na. Ano ka, hello, mabalin ka diya paglibakam ti kinapudno.
Putno da kayo tinaganak. Alam di yung narudi na rami ti pagrebbengan nyo. Hoy, agyaman kayo Tasan kayo ana iterom iti abandonment. Kaya tsuka di tendeg besher iti syudat no na. Madmadi ti bagek apok. Amangando kumaru no maiberberak iti bas. Apa ka di lola? Anya ti marikrik na yo. Nasakit ti bagbakek. Malaminak pa Agurigur kayo morod no kasta. Inaku matang iti agasiwa. Ay, awan mo ti kwartak, apok. Ada kwartak, lona. Kanayon namin namapan mangala iti napnapang ilaku. Ay, imbaglakit din ta dakwartam, apok. Aliman na road. Ang sige, lona. Agbati kayo tinagumatang iti agasiwa. Kun, anyo kati atin apay ti kaya tsuahanan. Kaya ko kumamakita da kita nakta, no di na umabinay bayan. Adayo ang nagsisina tayo. Pakawanan nak. Kasano makita tayo da. Malaksid. No makita ta da di tinanampum kada di tupi. Ladda kumakwa tata. Mabalinta tag patulong kada giti masiknan. Ngamawan mo't narap, tay-tay-ta kiparikot. Itata na taanantan. Kasapulan alayam da kita nakta. Nang rona itatad sa gubanit ta. Bibay na rami ti pagrebbengan ta. Isulnawan mo't namnamaan ta. Day-tay-tay ko natan. Ano awan imulang. Awan makapita. Naladawan ti amin. Sinayang tadag iti kuntaway. Agpaisatay ko nata. Asaanin amay sublitin at labas na oras kan panawat. At damotin rasya siyo lula. Ipan kayo iti doktor. Ang mga no nadinggi kayon. Ay, baka kakmat an apok. Kabutan ko ti injection kan dextrose. Apay kumakabutan niyo. Katpagimbagan niyo matlola. O sige, namatay kayo, mabalsamo kayo. Salbagday ta abalsamo. Ay, apok. Matayak ka din dosahan ta ang mapanidya ospital. Ay na. Awan papanan na, no bye-bye anyo ti sakit yo lola. Ay, jakbay kayak ti mabalsamo. Intang aruton. Agam sandak mo't abakapag na ang mapanidya kalsada. Inakibagakadag iti karuba, tatalungan da tanula. Awitin da kayo no kasapulan. At dakano ni nanam mo dito ospital, nakitak ti anak mo dito koridor. Anyo kano ti sakit ni nanam, dengue kano, dayta kano timbaga ti doktor, intun malpas ti dialysis ko. Mapanak man itayan. Oras na minen, tapno sumrukak iti dialysis room. Saan ka mapalubusan asumruk ijuwad ni nanam mo, kasta ka di. Kasano warud ang makitak dana ng kanti anak ko. Intun ba impagalangan ni nanam mo, awisak daw may day boarding house. Kahit nga ta ni nanam o may day ijay. Irimedyo, pat no mahaw may day ijay. Awisak to ida, ta dumagas da pay na umuna iti boarding house. Kumusta ni Lola ang balasan ko? Remor kamat, ditay ko midur te ospital, nakaturugan ti, nakadextros, kan atadara na isaksakin ko na. Ayan ka ti ni mami akon hayoan ti, urayan talahan, kaon unag na iti dialysis room, manu pa aminutusan ti. Amang nga minamahariing ni Lola, sadlal aminutos, pasaray upat na oras ti dialysis na. Inakpay nga ruditi ka man ni Lola anti, ang mga numaring katsapulan na, sige balasan ko, naggid dandamat nga da dito'y ospital, o narud anti, o sige, inakpay nga rud anti. Lola, kumusta hayon? Mayat matiturog yo,
Nasakit paila dagiti suso ko, apo. Inot amay katay talola. Nabita pa ngamin dito ospital. Ay, imbaglakit din tayo may tadito'y lola. Anya ayati imbagate doktor. Dinge kanulola. Iso sinagsakan dahay itidara. Imbagdat dadara iti blood bank. Ay, kastakate apog. Pag saya atan na, tada kaakatwak ijay palay. Nawawan ka. Kasando akon. San kaya baybayan lola? Pagrebbengan manasikaso ka tayo. Lola? At dahano ni mami dito ospital? Anya tiar arambitan na dito'y. At padialysis tano lola. Anya daita at dialysis. Nadadaol namin ti kidney na lola. Iso nga dito ospital. Kumustahan nana? Mayat sa kanun ti kasasadyo ho na ti doktor. Hinda saya at mutbalasan ko. Himbag man ta imay ka dito'y. Kaya't ni Jonalyn ti umay mat dito'y. Nami parit ti doktor na. Apay nga ipaharit na. May nga pasyente. Nalafamakaran ta nakapsut ti resistensya ti bagina. Gasta ka de. Ayan na nga iita balasan ko. Adayji kasi raminana. Dumagas kayon tu'y jay numaimbagan kayo. Ay makitan to. No makadagas kami. May mayat to dumagas kayo. Sakbay nga gawid kayo ija lugar tayo. Agina na kayo pa'y. Sakbay nga biyahi kayo manan. Dumagas ta kadi iti kasera da mami, lola. Anya paila enteramidin ta ijay, apok. Pangaasiyo, lola. Nabayagan na di tayo nakitkita ni mami. Masakit lang arutuhan. Makitan to. Ala, agina na kayong arutan, lola. Tapno daras kayo pumiksa. Inakpayagatang itimpagatang ki Dr. Abitamina yo. Sige. Tapag pampanun utak. No mapantawin no saan iti ayan ni mami. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama ka. Papagayam. Di liwayan at inggan. Ti pagkibusan. Ti serietay wita lawas anapulwan. Pagrebbengan. Dito drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo. Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Patlay, Musika, Dante Martinez, Computer Recording Technician, Leonardo Deputazo, isagsagot kada kayo, the NTBC, Drama Production Center, ETDZWT 540, kanday tuwing estasyon, adyaman kami, itingkay panang tarabay. Ita papagayam, isagut mikatakayon, ti pagkibusan, ti seryetay wita lawas anapulwan, pagrebbengan, dito drama tayo, ti Masakbayan. Panaasiyo lola, nabayaga di tayo nakitkita ni mami, masakit lang haruduhan, bakit tanto? Ala, agina na kayong haruduhan, tapno daras kayo apumiksa. Inakpay katangan timpagatang ki Dr. Abitamina yo. Sige. Tapag pampanun utak na road, no mapantawin no sahan, iti ayan ni mami. Sige nga road, lola. Inako na. Ay, sapay kumata kayap na dumagas kami iti ayan ti mami. Mabayad tadi pa'y arumon ni nanam ija ospital. Mabiitan, tanaikat matin ti dextros anakasaksakan kwa na. O may dan tanitoy. Parasik na lukuyan. Mapanak man ni hospital kalpasan ti trabaho. Sapay kumata maalukoy muninanan o may ditoy. Kaguranak na meninanaw ko. Nakipinatangkan kantumat namin kwa na.
Agsipat mo't namin adagus no ko. Pananisuro mamin umaminsan ti kasjay. San ba't ngagsipat mawan gapuna? Padastik ti tumawat iti pamakawan na. Inton makaumay ditoy. Adaman kita wak, Lola. Anja tayo ta apok. Kaslamat na pataggunay tikid dawam. Mapanta ko maidya kasera da mami. No umay dito niyan ti Claire. Ay. Ipagpagapukan ka apok. Sige. Mapantan to. Agyaman ako na Lola. Ay. Bako takmatan. Panawunod tapno makikapya akan ni Mabin. Maragsakan ako unay. Tanagbaliw ti panirikan yu iti biyag, Lola. Narik nga main ti panangasikasum kanyak. Uray na umutakun ka. Pagsaya, taktikin na umutyo, Lola. Kasko maidim bagayo hanayon ti mala iti ilako kanak natun. Nakauno mak iti kwarta. Imbat na nakita ka dito'y mani, Ayat ko maumay ka kumaintong Domingo iti bonding house me. Anta ka tipaskin na mga ngay. Pawisan na. Ayat ko magtarik nung tayo mamat. Sige, itak nung makaumayap. Masapol na umay ka. Napatagtian hayo katarik nung. Italaang mo't nga gawisak. O sige, umaya. Tap na di mo mo't kunain. Agyaman na no makaumay ka. Hello, Mike. Sika hadi daytoy. Siyempre, Jeff daytoy. Awat matiman subsuplak iti cellphone call. Nasaya at, kayat ko maumay kayo iti anak mo dito'y boarding house inton Domingo. Ha? Apayan niya ti pasken. Apanesuro ko kanak po. Oy, makita ani Jonalyn. San mo human ngay pa idam. Sika matlan tinakayruaman ti ubing. Sigurado adi na hayat ti sumurot kada Jonalyn ken mani tadda sakit da. Ha? Pati tayo diya mani? At ta sakit na? Wen. Isuasan da nga alaan ti ubing kayat dalhang amakita. Basta may kalatan intong Domingo hadum ti ubing. Hoy, sige man lang yan. Sige, umayak. Ay este, umay kami kunak kuma. O sige rod, agyaman na ka. Hello, Nana Gemma. Nakaawak ka mo't Mike. O at di kita kami kanuka da Jonalyn ken mani ije boarding house yo. Ha, kasano no alaan ni mani ti anak mo? Oy, no alaan na, abrevia ka. Ay, awan kalbangan na, tadda sakit na, marigatan tumatlaan. At da sakit ni mani kunam, ano ti sakit na? Ay, asma ken sakit iti puso. Kasta ka ti? No kumatay manugot ni Jonalyn iti pagpakak. Saan ko may paitag na ipakitakan kwa na ti ubin? No makita dati anak ko, kasla nakita damot ti anak mo. Tagkakaingas dala unay na. Sabagay. Sige, kasta na. Awagan kan tumanen, no anya ti mapasamak into nakikita kami. Sige, bye, nana. Imawag ni Mark. At kikita da hano ka damani kan Jonalyn ni Jiboy house. Kasta hadi. Sabali mit ngamin ti sitwasyon na ti sitwasyon ti anak ta. Mawatan damat siguro ti kayak ta mapasamak. Udita mawatan pasensyadan. Dita magminay bayan dubing ay hunda. Ti pagsayaatan namat tinapatag kadata. Kaduan na namin ngubing. No maamwan tangampunda, agsakit tinakamda, katatapay rebelde, kanatapay talaw, day tatisaan ko kaya tamapasamak. Amalano kastanto ti resulta na iti anak ta, iswasan ta bakabasulan, nunya dayu taman ti ubing, napatag kadatati Masakbayan ti ubing. Ilisita iti anyaman apakaisadmakan na.
Rumor kayo kadiitan nana, wen kano balasang ko, napanen dagbayad milyonor. Intayo para di ding house nana, wen balasang ko, pagustuak te apukok. Apay, diyo kaya tiyo may matpumasyabe dagos minana, ay sad man balasang ko, at ngam agawid kami kuman, manud na aldaw na awan kabi ite balay may. Sanda na ipagtati balay yun na, ay kasanundag ite pusakan aso may balasang ko. Sanyo kating imbilin kadagiti karubayo, ay imbaka mimut kik di o matlagayam nana, awan pagdanagan yu. Mabalinin tirong mo ay lula. Nakapagbayad ka hadin balasang, o nanti, mabalin ka ng dagawid, ay agyaman ak. Baka awit tayo mutla ang gaon. Intayong arudan ni Jitagasmi, mga laf iti taksi, tapno na bibi tayo makasangpad, magagaran na kamukadanon ikitagusiho anti. Ay na, itala amapan ka ijay apok. Ay ubing kapay idinaudi ngay papan ko. Ita balasan kan. Intayong arudan, Lola. No, you know, Lola. Pagkawanan dagdamot. Arakupun kayo at mo. Mawala. Nagputong kayo matan. Anak. Payakas tamutan tibagay. Agyaman na, may kayo di tayo taguskunan. Winas, pakawanin da human. Baka takon, anak ko. Mayak aya dito ay no di ka pinakawan. Agyaman na hunay na. Naradasan na pinakawan. Apa yung gabi no di ka nagawa-awid, anak ko. Day tatibidut ko nanan, tuputan na salun at napunag ko na. Ala, lifaten tayo di tinafala bas balasin ko. Kat mga baruahanan tayo. Maragsan na lang, kapotala pinakawan kayo. Ada na patagas na ili tayo itan aldaw. Asino ka di pa iti sumangput asa na ili tayo ita. Madamdama siguro, at adan dito yak ninamnamang nga adapay kayam sumangpat. Ngam naragsaka, tay may danana ang kantianak ko. Masigurahatok na oray danana, kanilionora, ket maragsakan damatitibag bagata sumangpat. Ipadam no asino ta. Magagaran nakpayan no asino tibag baka. Mabit lang pankik no umay damat lang. Mabit lang tay na awagan itaditarway. Hello, Mike. Ayan yu kadihin. Umay kayo kadimat lang. When? On the way kami. Ada kami tiyo nagtitaksi. Kadwam kaditubing? Siyempre siyapay ti hunam. Sige nga Rod, adamin ti inakan inaunahan at mi Jonalyn dito'y. Okay. Kasi gamin. O sige tang mo nagahon, surprise namin dito'y. Dida amuha iniyag mo ti ubing. Okay. Buhay kayo line ha. Tasi gamin. Bye. Bye, Mike. Mami? Apa rin po ni Auntie Claire? Asino ka riti kasasaw na ditaruhal, yakam mo anak ko. Sorpresa ano? Awan ka di sa mahilyo, Mami? Awan te amu ka na. Saan natang adayam amu na kayan ayat na? Saan yata analadaw na makayan ayat pa ni Auntie Claire? Ay na anak ko. At danto pa'y makiasawa ang bakit ang bahalo. Saan pa'y matuna ang makon ang bakit ni Auntie Claire? Sa bagay Ay, day chay, makumikum mamaw awang. Italaan na ramitin na rayta. Maya, urayan tayo lang tibagbaga na sa naili.
Lain bagtasin malput kamani. Agore tayo pa'y basit, ada pa'y urayan tayo. Kunak mano dabaskan. Awan mo kaya dua tao. Inta pa ija unag. Yam amokan kati ina kanti na unavana ni Jonalyn. Para iten reto iklev. Di mo hadikaya tama ammo dagiti na patagiti biya ni Jonalyn. Top nugurandak. Gapuiti pa ng baybayakin ni Jonalyn. Masigurado ka saan akas dati ina ni Jonalyn. Tibatlanan kuptar kanyak. Ano haliday to'y? Nakitam ka diti kaduana? Kita ang tibalasitan. Tinakita pa kadua iditi may salaka ije paradaan ti jip. Apay akas lan nakikita tila na tiubing. Nakakita ka diti ka ingas na. Mapantayo iti unang. Masumbatan amin dayta sa ludsud mo. Wah, maburbur siya nakiti mapaspasamak. Sige, itayin dita unang. At na patad amaamuan. Yam ammo kada kayo ti anak ko. Napintasan ngawing? Mabaling kakating arakupan. Mabaling mo na tamat ng arakupan ti anak ko. Kumusta ka ba nasan ko? Arakupan ka maan pa? Iso ka diti. Iso ti ubing mani. Kita ang tiki napintas ti ubing. Wen, napintas. Kain ingas na tiladawan ni nanang ku idi ubing pay. Tain ingas na. Agsipod tahadaraan. Pedmahanaw te batla. Kun tikadwa na au balas itan. Kuna na nga ipasyahan nan tumanan ti ubing. Asino ti ubing? Day batla tinangampun iti maysan anak kunana. Gaputawan kadwak amanisakan kan kuana. Impaampun ko. Kud, dayto hi alalake. Asiin nomot dayto hi. Pakawanan das nana. Siyak tinakarelasyon iti ni Jonalyn. Gaputabi na ibayak iti ni Jonalyn. Impampun nandagiti ubing. Itaha. Anya hati marik na yo. Idi nakita yu te anakyo. Iti sidong ti sabali atao. Agbabawiak nana. Kastuyam ti mapasamak. Mosanak wen ti pagrebbengan. Mapuhaw mo ti patpatag mo iti biyak. Opay nga delatay ti uti ti babawi? Idyak lako man impo ampun dagiti anak ko. Naglaili kay uping kinibay. Kuba paluk laun. Mami, nagisaw ka di dahi ti kapsat ko. Uwanan. Pala, simta di nagtulpala din. Saan ka basta makirelasyon iti awan kwintana ataw? Kansan mo matapos tayo pampunti anak mo. Wan mami, ikarig. Alamida to ti pagrebon, bitak balinto pamilya. Tapno na saya ti masakbayan da. Nasaya at anak ko. Agbabawiap man, anani po ampun ka nagiti kakapsat mo. Ngabdarag sa huklat da. Gaputa muhuk ana saya at tibiyag dait. Mami, kaputa impotel dagiti nagampun kadakwat. Ipayan da ita iti naman niya. Abas na pangin. Titan papagayam, tinaggibusan, tiseryetay wita alawas anapalwan, Pagrebbengan. Ditui drama tayo, ti Masakbayan. Insurata, parait radyo, Steph Maro. Ganiti direksyon, Virgie Patley. Musika, Dante Marpinesa.
Computer recording technician Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito inestasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.